Hello guys, welcome to my channel di Masa Masti. So guys, ang dinjong Karbi Anglong ni Difua. So ang dininiske Difuni krip thane data uthaiba masang da uthaiba park recreation park poke ang niske funirang. So guys, keep watching.
So guys, ang dua funang niske recreation park ha masti children park hidung. So bo children park ke funang ani yahuna niske banner nunai ka children park. Guys, bisa an yahon anu naika no gede maklai ra lengothani so ang dubon bisa happy nadika jadong ang skifun.
recreation park ang dawdingi tuang sopai kan yauna nunai do nisi nodrang ibu jaka recreation park bisa daba nodrang so ibu nodrang ke bang niske funang ibun bisa nadi ke jadong bokai bun niske funang. Sikrip ke grau masih cima mizigladu je body fadu yang recreation park paning night hobi ban masang bi sudi herebela ba 5 bagri panuba gri chikade boni sifai nai fudu ira picnic place bo baning hambi family picnic masang siklei ji fudu so picnic place nik lebo ban hambi so masang siklehi je krip bonai frang se sang sifai jing ike dawai sofia debu debi jaga bo hatan bo debi nai bo nai thobi so nisi nai pheke de hamba nunang. Guys, ang dua funang niske recreation park ni picnic place, irapan ni picnic jarau bangbi, so ang niske funang picnic place. Hey guri, hey guri.
Nisin nuna kya se Diphu recreation park beli mazang si nispo fai nai fudu so dinin kelela listening next video uli hening nisin kelabu fainang so din kle thank you and good time. Hey, goody.